Nunungtaw kadamon ko tunggu Yesus nasundihon Aso ko ira Sinunungtaw kadamon ko tunggu Yesus nasundihon Kadamon ko tunggu Yesus. Kaya sanong kasuabon, kumadati din sanan. May ko patilang buso iti kaisisan dati sumambayang, miyampay magisisa takapad iswang dat sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kung sikaw dat kasuabon da bayno, tu insan pod katilang busihay damaya diti kaisisan da sumbayang kasuabon, santab na pod dit awayaan dahay, iswang dat panambarasan iti, nga atumbayaan ni head iri na hit papagirat papatanduli kagud ginaw dahay tumilambus at tumanud ang gumirat kumadya. Tinasambayang dahay iswang Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kasuabon da insan po kumadatid insanan, puji Tuhan tu kanuh to kakagud kapag yampay dot insan po kasuabon na bayno, mayad kay sisan dot sumambayang iti. Ikalansanan na gid iti piramutan dati nga alumis moy atibus da kendalanan iti ay panambarasan dati kasuabon na bayno. Iswang dot nawayan dati noretan dati di kasuabon kanihab. Nakarait to ketika moyon dot iso na po karahian dot rogon dot kumatitulun pananud da kinarahingan nga yati na po nga mogi kukutuk, mogi gogogol, mogi odu kapag ngam it harhop yongitan. Iswang lagi kadaud keluarga nga harane kantet kawaya dot iti kamoyan dot kapingam. Paingkurah tako piya mumangam nga haro na pohit kangam bo. Haro ka ipikaruhangan da hiti. Imikaruhangot 100% set ngam. Haro ka. Kombal harot aiso ni pikausan, aiso ni pitagadan, aiso nit kapingaman. Yati na po titulunam haro na pohit hit kontok. Iya din hari. Oke, kasuabon na pa di bayno nga insan pakaguh dot mengimbulai to kay iswangget kitab Kejadian pasal 3. Suai ko mangudut tukang kipas iti kamondo piyongitan kasuabon da bayno kawaya to kan deti kamoyon dat mato di manumpalid. Haro isoot kasuayan ko. Nam kasuayan yo ko nga kasuayan ibo iti kamondo silap mata. Harit kayla silap mata da iti. Amo ako na kayla minsingil ako nam iti kamondo silap mata nga ako kayla. Nga oy maya ano ko nam mintang idit. Intano na hisilap matad papintudukan nga. Kasuay kon no kasilap mata iris nakita ko megal ko kasuayanan no dire. Apa yung kuro? Tiga kapirid. Hari pertunjukan silap mata ka man ngay na putulo pitong kiadon hilo tulu hititinan. Iya deh silap mata. Nga doon na po pangintangan nom ino pa silap mata di gisom kapit ya di komuntakad extreme kadit idusun da taralom nga miyagali di don
harana panguhupan di rogon-rogon di soro ko ba. Mila na ngay papatulod at ay nunu. Ay, tulod na pa ko ba sana mila pa dit ya digi. Sila pamatoh to ko kada dati nga ay gumu to kana paminta nga kuman na pa nga ay dadi silap birit ya digi. Boleh jadi sasangulon ka na pa mila pod. Ay, tapat kalo ka. Isaw-isawon pa matom. Mangilad silap mata ko okon. Nga gumu pa di kita miagal didit. Haron ako pa kuasa dot pansusuay talang dahiri. May dati intang isang kejadian 3 ayat 6, haran aku silap mata ilo ko nunulo. Hiti no pa minaboros nga ino pa ditandu dihom minangimuay ino pa itua idit kayu hidi nga osonong got okito om man akano osonong iya kakitanan no pa ditua idit kayu hidi nga osonong kakitanan no man akano asih kad dusun da sadap gi angod ka mo gundat ako na silap idi kago nga ino pa kayu hidi hom kagaya taginawo tu mangigit tarati om ongay na di siya pagano ditua idi om numan daw akano numan nagi daw onway karuhang daw imiampay daw om isaw daw nga minangakan. Okay. Jadi ino po mandati ukado teko igitan dati isuang panambarasan na bayan nga iti kamoyan dat iti mintong iti mato kasya sinumonsod silap mata no di hawa ilo di lagi silap mata tu re kasyo nga ay olumi sige alo tuwa sakira na pod ilo tuwa niagal ko punti mo ito ka na po boli punti hingga bolian do ko it garagada na teko oy tomi kulit di punti ko it luning iho na po hom mo ako na po boli punti tatap no dit luning no hit kulit ti punti dit kagaya to ginawo mo umbala pagi pisang kaling to oy tom oy tom kulit nga hari pisang kaling got luning ang kulit to bay no gi sakira na pod it pologosan no na po it pisang kaling nga oy tom bagyan do kulit bo nga sakira na pod manugompio say rakawa ngonunon da sulabay karung tok alumis mo ti at kulit o kani kami tom aluning-luning jadi tatap na dat intangan to na po memang ga ino hit alumis ako kitanan ilo di tandu nga kasya minintang ditua aluning matudi kakitanan kagay alumisat akanon iyo dit asadap pa akanon ilo gi tua lang nga intangan to kono gi nga miagal ko mangga bambangan say da ko minanu pa bambangan gi kada borosod okito oroy tan git mangga bambangan katalon no gi dahulu nagindad it okito ko piyo lumis ako kitanan mangigit po di ngay harangay komoyon haro rati to isay pata agaya to ginawo okay? Jadi manta didit pangintangan di siyo osononggot ko kitanan naman akano asadap pangakan na di sayram mo ito ko akan hilo kaday makan nga tatap pod ino po'y utamawon dati nga asadap moyo kuno pa kadaw akan hila kaday makan nga umalano nga
Pengkuro, sedap ka. Kapagulo net it mamuri mo na sadap kamo. Nga ato ka pa kasuwa nga mintong nakadaod. Intangan na kaday makanam. Borisi kamo. Iri-iri ni kapagulo. Intangan borisi harahi grade o grade B. Grade C na po. Pakai kan do. Grade B atau grade E kah. Ino pa dihit sera da minangakan ngano re tanda hilod. May na di siyo anuay ka daw hit isaw daw imiyampay daw. Nga ino pa no naimbulayan naman tada ayat kumuiso nga kakitanan dati sang ulun na latando. Sa kira na padadi dihina hit kusay dahiri. O duya anak ay siya naratu ulo. Nga sang ulun na siya. Nunudi kamayan nila ay nanuan di siya hit ikusay, isawa daw, imiyampay daw ka. Pangintangan ko na po, iiho ka kita nga, kamo na pala miyampay daw lang nga, miyampay, bagya nga, akon ko, mitayong-tayong. Miyagal do kayo. Kapag yampay ito ko kaswabon na bay, no? Kang ko nga, kauhin na dito samak ko. Nga magyampay ito ka ma. Jadi, lebih kurang nga yun, ikaw mo yan nila bersama-sama. Bersama-sama, yun, akon ko mirapaw, akon ko minsamok. Jadi, kakan, manto ka na po borosad, kano siya, akano, ay, say, no. Ngo, igitay, ngo, patahakon dit, sawa daw. Dambokan na po, orang ko, ay, boros. Ilan mo tapot kapi, nga, duo kakagiatinan danakan di tando. Kakah mari, kakah na pati nga, akon ko, tidak kompom. Tidak pasti. Duo kakahot na akan ditandum irin na di haro ditit. Tapaya sa tangon doon. Ngo nakadi onuay kusay. Akano kadi kusay nga hiti nagiliw nga. Tok nakaduso na di ka. Itindi ko mo na Adam Apple iti diya. Kabo. Nga ay sa inaburos at iya did hila kitabla. Dat minangakanitan dua tinan. Ikusay sanginan. Hiti nagiliw nga. Ay nakaduso na di. Ay sa iti dinaritan. Boleh jadi iri na hidiolod katumbayaan teka iri na hid nailaan norongaw teka boleh jadi numan won saya damiagalidid papakitad isaot bayangan da paing kukuran no nang koy kanta kanidid no koy bulay nga aporlo higadi ti tapayas audut ti diri hoy memanggat won say na kinarahingan net iyad di tangan duwa takkan da ina po hit apo no kadusa nga miagal ko sa iti tongondo iso miagal no kadusa nga gayo no di ti den tongondo ay taboyan nila jadi ilo no pa di kantakan nila nga popokito dot itinapot kapiampayan kebersamaan iti mikaruhang nga apatut ay haro toko og dibubuhit ti iyo mikaruhang nga minsado haya naman ti diyo Adam dan Hawa antakan ti kapinsado dat memang agumo nohot kabalingkahangan na isuang pikaruhangan. Jadi makiuho pidadit tid sambayang kat moydad kapinsamak padaan ti mikaruhang
Aya miagal haro na masalah ilat YouTube boy. Nakurah gala tuh. Oke. Jadi nakaguhit kakitanan dati dilo nga kada boroso da minsadu. Kadi popotongo boginaw sandiri. Kada boroso minsadu. Minsan mo piang hari masalah. Iya kayo gi. Tay bagi minsan mo kod isi sa walay, isi sa bilik, isi sa tulunan. Hari masalah. Apalagi ti minsadu gi. Jadi ay topot tamo ti kapiyad intangan to kono pulo kanta kanilom. Duo na po kanto ilolom ay lanom na kadusa gi. Sakira duo. Nga mantad ko isiso sonong gyadid. Ya di au mangumangan. Boro sa pod hiti nga au lunulun. Au lunulun da sakira sa sangulun. Puji Tuhan tu ay hali piad miagal dati yati ipasukan dat jarak jauh gi nga pagirat kasari ay ti karuhangan. Puji Tuhan. Oke. Mantad ko kinantakan nilot kinodusohon nila tulun. O kitoh di dati dat itinepot alumis iti kagaya taginawo harorati nga okon kapokpok kitoh dat ay osonong kasariot katutukon. Okon ni ka iri. Iso no pakapagalan nga iti no pikaruhangan na. Kana dati entuk. Alawa na let artis ka. Kapagalan na artis ki. Alawa. Umbal-umbal pondoy. Umbal-umbal pondoy ko kusayan dat magyalalang ay ilo na pada asawa kum ako na palintuhon na tana kana. Piro-piro na linaid karanghay nga nakapitong kiad no. Jadi ilo na po nga papakitad iti na po alumis kakitanan sakira tulun nga akon ko iso pongogos dat ino po hit kalumisan idi nga alumis osonong kasari katutukon. Miagal po let tua da pagaduhan alumis ta kito asadap hararati nga iri nagi minanggigit karutumon minanggit duso. Nga ako mati mo borosat ino pa tangalumis nga mangigit karutumon. Ino pa det aramay di nga sudah pun do alumis ta kito. Alumis pa katutukon. Ay. Iri na atumbayan ako insana ni ti karuhang nga iyadi. Montakilot ang abujang nga iyadi da. Iyadi da manto ko. Osan naditi ko nganuan nangidit mo ang ilumis. Ako ni ka iyadi ka mo yan gi. Nga itinapot kalumison nga akon ko tidak semestinya dat mangigit ta katutukan data sonong. Paingkan nagi kadaw tit angarat kakitanan nga isay na ko ilod iri nagiit mangigit kapiyad kataadan gi. Itit ongol sakirad iswang dat pangakan-ngakan. O kito datid iti tanga sadap, iti angod, o asih. Nga tidak semestinya dat mangigit ait kalidasan dati. Popori kotet kalidasan dit alumis kumadati. Inagi mangkuit anga sadap po kakitanan nga iri nagiit o gumu kapiyahot rolot-rolot ki o gumuot pensuang dahirid it miagal pugyati don dati nga o gumu iti pongin sadap pot takanan bo. Right na po ko iti boysin
Inapay di gulo po boysin na po boysin ini Ajinomoto ngabay na po nuno haro Ajinomoto haro vitsin haro seasoning ka ngaran seasoning kan na po gumo knor sa cukup rasa no pangay tiumix gumo mo dabay no nga ilo nagiit momonsay iti napapangakan nga kandati nga mangigitet osonong montok kalidasan dati nandati ino pwede gulo po bayin kuro tusi no boysi no iriri no bayin no po ginumu pangin sadap nga to kay hari boysin vegetarian haro ka tunduk tapayas sadap kakitanan kamu sekira no po onsokon to kay tunduk tapayas ralatan nendodit ralatan nendodit bilis lusung tapurak kagayat to kito kanon nga poit gigi na pinoit bambangan ibambangan dat may no ungkon ni tay kolong isinilaw may akano nga gigi na kinonsomo nga hari bambangan do omis bo iti haro dua guas sila siba moray rolay moray loroy bo di kasaban no bayin megal ko iti daging obas to kon pemakan daging nga no kadi dombo kon terutama haro kombolutan sina dilain makan daging kalau tidak makan satu hari tidak boleh jalan no kan milom memanau kasyo obas tokod mga kando daging saira deman tingkaday nga amilo obas kemangkan manuk susanod kapangakan do manuk jadi ilo ni kumundet kosuangi ka daw dit air yang tenang jangan disangka tiada buaya ilo pangakan dati nga asadap kakitanan nga kada ko ingatay dot harohot memirumba kekolidasan dati dahiri pagulian to kaditi panambarasan na right ka ilot ay pangingintong iti mato dati hali pihadot iti pangingintong dati sumano nga milahi mangigitet karutumon nga soroho na dati dot naraitan da iswang ga kitab do iti na pamato nga pono kasalahit dot kaposyon miyampay do mato iati na po nga kanu toko dot popotunod do hinggohot ralan do wayaan dati miyampay naging mato iati na po nga kanu toko mamarayo kinorohingan kanu tokod mongintong ilo boros-boros kinorohingan kanu tokod kapag yampay kapag kitod maya dot kay sisan do kaswabon iti nga miyampay naging mato haro timpu-timpu dati iati na po nga arato apalid toko iswang ga Lukas hapodo miso ayat katalun hapodo mapat Lukas hapodo miso ayat katalun hapodo mapat tinapa nga minoboros matoh na po nga pamabanga tinano sakira na po osono nga matonu abahang na pa yung pulitinano nga sakira na po matid arat at matonu ikatuongan no katutukan dati gelaplah tubuh mo jadi pinapakita dahil dat ay itinapumato nga inapait apatut da nga mangigitot binabang
kumadati nga suway gyabo o gumu tamo do kita iti mato hinggo ngon toko nga ay moy pati cuci mata ka hilo nulot harano po ito kito harano gi kanta-kanda ino gi aongosanongot ay di osanongo moy intong popo kita itinapodat tamodon iti mato nga moy dad itinapot koposyon iti tinandati nga harohot binabang iwayaan di pointopot nakuroh tu ay itinapomato nga apatut tokod man pususo pususi mato bobos no piyad amin to nga mata no nga osoro no man itulo itutok ipamusarahan miagal ko mga kandot tuawa ako ikaw kita makan nga osoro no mga kan yadit ahandaman jadi mantad ko itinopot matoh dati nga milay mangigitot karutumon na koposyon harodihot ay susunod da kinarahingan dat kukurayon to katimato isuanggot Matius 10:8 ayat ke-6 minobora hiti sakirad mato no manumpalid dia ungkudon nagi man patamo ka tu osanong nagi dat ayit kasuang kod isuang ko koposyon miampad isi sa omato komantadet hinogodo na mato no nga patamon kod hilon naraka ay di asapan no mangungkudo mato oliwataan nagi nga katuro nga oliwataan nagi mato katuro nga nalangod miagal dit harmato dihot piyombolutan nila mato tadung nila mo mihad na po nga munsud na langaw ulam na kuro iti di pakinonghon pagimihad nga mingut-singut kamon po nga ilo mata ilo tadung oliwataan to ko nga ilo tadung nga mamiwaig munsud na langaw mihad na nga kano mingut-singut isay di kasapo mangungkod mato nga hilo na po nga papakitad iso na kapya kanta-kandat iti na pumato sa kiro manumpalid man nagiiduo ka papakito na da kapyolod itinapot ay kopasyon dat pay ngampus sorga pamagunan dawago nga ay itipiat tinandati manta kan po punod hodid ayat ko 8 ilo nga sakira na pod longon tay ko gakod manumpalid dia man nagipompodo ka nga hilo na pa nga papakito dat ay itit kaboboyuhan itipiat tinandati nga mili manumpalid dat kaposyon dati mantad ka iralan dat pinatudok ka kinarahingan iso na po naritano kasoban ba nga itimato ato ko po oritan let dila hari pa number sa na right kay lo dila nga itimato di kasoban na bay no jadi sakira na po dat mada takod kudomato sakira manumpalid di timato dati patay ngudon nagya kada no may parikato dahirihit ay pangingintong dati itimato sakirad harapagangatan da tambalutot ay lan to kanad apen tapot pensaduan nagyahot pangingintang gumato toko haro iso imbulayan haro 550 na mati oy mantad ko itinapumato hiti nga samok ko piyati kamoyan dat mintang sumandak
Kaubasan no ti dia dimintang sumandak, mintang ke tanak wago. Iti napotong aku say, it monopot, manta kay monopot nga. Orohian ta koy ko kita sumandak ti kongonduan. Nga iti napotongondo nga orohian ikaw kita tong kusay. Yaddi, yaddi na ri. Sekiranya pa di orohian ko iya sebagai kusay, orohian ko mintang ko kusay nga oy komondot tidak normal la diri. Iti tongondo nga orohian na mintang ko tando sa pitando nga mile dati borsan ay susuay. Memboh matugyan. Memboh matugyan it digi. Nga noretanda iswanggot Matius 5 buka 5 ayat ke-28 kana pod hiti. Moboras ako kumado kayo, moniki dapat tulon di mintang sangulo na tando, mengingin kanya, hari ginawad, hari keinginan dohiri, sudah berzina isuang da ginawo di siyo. Insan pa kagunuman reto dahiti, manta didi sekiranya pod inamatan wanan, menumpalid dia, may na kudo patamo, tu osonong nagid, ay iso mantadindet anggota tubuh nu, komantadet iya na pohom, ay sanaydu nga patamo na itapoy ka. Tok, kumunda agat diti montok kotong kusay tu tandu na naretan. Patut to pada dilo nga moboros ako kumado kayo dat moniki da kusay di mintang ko sangulo na tandu, moniki da tandu mintang sangulo na kusay kadagi abo. Nga tongo kusay no dilet. Dil. To kompay kukurot ako na ti kakusayan. Pimpanaw ko no nga haro di tongo ni basikot. Tudut na kwentong kasarit ti logi. Kon pa kisipik matad o itom nga. Asadu no pagusano mato. Tu ay kita lin sa mato. Napondohit nga til kapag isusungko kapag yamong-among hiri nunod. Minta lang nun day boros at ngayon kuno pumulid pata karita di hari Jumaat di Minggu nakatalib. Katutun ako di padaganggit isu piapat di tulun ni dusun. Umbal po talibo sumanda ko 2 tulun. Talibo sumanda ko 2 tulun nga ipanampakay nga ni ba no bo. Tukok ito mo stisyon ko. Hayya. Ilo na dadi tinggal po. Tinggal po dadi ko pilo kasyo. Tokoy tinggal po kika iyo nga tinumay ngudo ko isay di ta aranaban di komondisyon. Tinggal po dadi ko piyo. Nga haron na ginawad ito di ba. Kukurayan ta ka naman ilod. Haron na pumatidit. Ginawad tiyo di hom. Irni komondat. Sudah mengingini, haro keinginan dohiri. Berzina di dalam hati. Dusoh tu dilo. Berzina di dalam hati. Ata ko nakira kusay ko tando nga. Itongon dud hari torong kud. Ay haro hitir di ba? Haro him magiboborosat. Oy, tanak wago po di hoy kanad. 2 kali 5 to kono poti bo kusay ko tando gi. Katano da kuno mo suaratet PIBG SMK. Koroy tayo no tandas. Kadi YDP SMK. Sama saja perempuan lalaki, sama saja tandas pun pandai rusak ka. Kadang-kadang ini perempuan malayo gini. Kadang-kadang nga inagit
pelajar tangondo iri no giit aganas no gi sumono kan. Komono po nga ihatiin nongo sukod longgituan ngai nati nga iya di bogi sama sama saja kan di YDP. Nga ait halip ya miagalidi isuang dot Yakobus 1 ayat 14-15 nakarait dot itinepot korohian dati sekirad a kopongua nga amoy osilih dot korotuon. Sekira miagal katuawa pengusak keinginan. Miagalin no guli to kati pelajaran iki. Sekira miagal katuawa itusak magulu irine keinginan ni diiharohit ginawa dati. Om ulay no ditua mangua. Nga sairan po kopongua nga irinon dad paparikot ta duso. Kopongua na padiri nga duso na di. Kamuna po nga tinupo keinginan dati moniki dati nga haro keinginan. Susaid ay so keinginan gi. Pengkuron na di mikaruhang ay so keinginan. Ay milo. Sairan na po dat itinupot kaginawaan dati nga haro. Haro nun do'y tindakan to ko, haro nun do'y perbuatan dati irine kamondat mangua na diri. Sekira tilambusan dati tamudan dati nga irinandad onsok apabila buah itu sudah matang paparikatin dad kapatayon. Jadi iti duso nga miagalid deh. Haro ti korohian kaginawaan keinginan dati nga mengusak na dat iduso dahiri. Kok kita ti sangulo na tando tanakwago, manat tangan dubay no lah. Nga haro ginawa siyad ay hinsom ka. Haro ni keinginan dahiri, ngono pa di para rada nga tok ako kur na madadilo. Haro ni keinginan dahiri. Mangua na pa rin nga, may ka na pakiano numbur di tulun. Mangua na rin yun di. Ay matang nonsok no panday dusa di nga sa pitanud na di. Iya di na rin. Irin na yung mangigitot kapatayan duso. Jadi ilo na pa di dosa dalam hati kok kita ko harag mungua nga kada na dati pawa mano pod ino po hitu sakit di nga itu sakot dong kusay bunga jantan anda sumilit tua. Jadi pagulian to kakagulot kantakan dot kejadian pasal 3 ipangintangan dati haro no rati ipangingintong toko mintong toko mimbulay no hit miagal no pa di hawa nga intangay siya hitua lumis ko kitanan iyo di asadap haro po di ngay komoyon ihati dating pudon do nga iti pangingintong dati nga ay sepisuayan miagali di siya mintong toko na nuno po ba tidak semestinya tanak wagu ko sumandak ko ipe kahaharan nga iyo di pangingintong dati haro po dari dohot tilo ka iyo di nori nga may toko na ino po ipangingintong dati nga montok dot sumapidit korohian dorogon tu itinupot pangingintong tokom kani ka arat nga do insanan haroy osonong harohit mangita karutumon. Jadi nailan to kono ti panumpali dorogon may to kono umbalay iti no po pangingintong iti panonon sa dati nga sumapidit it korohian dorogon. Sakirad no kita dati naratu ilot tulundid nakatalib.
Kada to kono wowongon da may kago pa nakiratu. Nailan na di datid iti ni korotuon ka. Iyati pangingintang dati ato kay agal iti. Boleh jadi ihon na pa nga aratu akud mintanggot kahaharan. Isay na koy lod Andrew talud aratu isiyad mintanggo sumandak. Mintanggo sumandak suy na bolinsay aratu ko kita tanak wagu. Magisusuay korotuon tokot Mintong tokod nuno na po nga mimbulay ni ginaw datid. Uy, amo na di kapilo di arato loho di iri nga karato ingay. Nga ilo na dapat kiuhupan tokod kumakinorohingan. I will go iti pangingintang dati nga I will go na dangay. I will go. O gumunay karahian o gumu ikaw ginawaan datid. Maya iti mato nga ay makihup ta ko na kinorohingan dati no padahi pangingintang dati nga amo no katumpalid dati. O may nagi dati pakiuhupay kumakinorohingan miampay da sakadung datid ino pahit mata rohani dati nga potilambus kasarid payingintong di Jesus moy iyati no po nga ato kada kasimpang ato ko kondorong ato ko kagalam mantadidit pananudan dati kay sisan dati kumakinorohingan. Pahitian to kan ti pelajaran na kasuabon na bay no? Intong to kono kumadi Jesus may ino pahit pangingintang idi nga momon sa ida dati dat patilambus to ko dat isiriba pangintangan nagi pananudan kumakinorohingan. Pasyan pahintang salin, Paras Yesus anudaho, Kapasyan ipamagunan, Amo asanang kasagisan. Intong no kuma Jesus, Intong no hilosame, Hilo Jesus na patay, Pinanalamat dati sana. Ano misisa to kad iswang samaya? Kinorohingan iswang kerajaan sorga konsuabon di bayno. Insan po dot rumi katihay kumadia maya di panambarasan dinin bulayan iti. Hinggo dot asaru ihay aratu mantadit ay pangingintong dahay imong igit to karutumon. Nga kasuabon na bayno insan po napurimanan dahay patandulian kagu dahay pangingintong dahay kumadia. May nahay uhupay montokot santob no pohit manumpalid da pangintong dahay nga ay anu dahay manalibamban mantadot pangahakan no. Pahingka nagiot matoh da rohani dahay nga manihay anuay kasari sa kadung gisombot patilambus ihay painsusuy kasari diralan dat numano patumboy o kumadahay. Tadaw da bayno isuang tindalanon ko pasien dahay nga hako na yahay moy ay apalid mantadidit aralan kaampayan dahay kumadia. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Hinako po kapiruba to kakagudot kasuabon da suab.